आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ मणिपुर की वाथोक सहेनी मपुंग फारकपग मरी लेना इम्फाल पांगथोखिबा सिंगमी तमी यलहौ फुरुपसिंग अपुनबा मिफमना वारेप तरा लौख्रे सुरसानपुर अमसुंग कांगपोकपी जिलादना तोखाई ताब नुमित हाइना पालन थोरमसिंग पांगथोकनाख्रे मालेमगी अतै मफमसिंग लोइनना मणिपुर सुंगसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थोरम पांगथोकनाखि तोंगान तोंगान लम कयादा तेंगमांग पिनबा हेंगत हनबा भारत अमसुंग अंगोलाना याना चेसिंग सही तौनख्रे अमसुंग पाकिस्तान लोमदगी हाक्थेंगना नत्रगा नाकोइना पुसलको पोलम पुमनमक भारत खुदक्तगी अथिंग थमख्रे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिन सिंधुना मणिपुर की वाथोक सहेनी मपुंग फारकपग मरी लेना पांगथोखिबा सिंगमी तमी यलहौ फुरुपसिंग अपुनबा मिफमना तोंगान तोंगान वारेप तरा लौख्रे इम्फाल खुमल लंपाक पांगथोखिबा मिफम अदुदा मिटै पांगल कबुई तांखुल आइमोल माउ अमसुंग कोमन सिंगबा तोंगान तोंगान यलहौ फुरुपसिंग लुसिंगबा कयान सरुक याकी मिफम अदुगी अहोबदा वाथोक असिग मरी लेना लैखिद्राबा मियोसिंग मफमदा हाइकत लैकत तमदुन इकाई खुमनबा उठकी मिफम अदु कोकोमी की कन्वीनर खुराइजम अथौबन मिफम मपु अमदी थबक्तगी पोथारबा IAS ऑफिसर R.K. निमायन मॉडरेटर ओइदुना पांगथोखी मिफम अदुदा वा ngangloduna सेंटर फॉर मिटै पांगल कल्चरल स्टडीज मणिपुर की प्रेसिडेंट रियाजुद्दीन शेख नहाई म्यांमार रोमदगी आइन कायना संगसिलकपा मिटोपसिंग खंदोक्तुना हलनखिनबा मतिक चावा थबक लौखटफम थोई अखोई हुंदामिनरीबा इंडिजिनस फुरुपसिंगी मरक्ता थोकपा अदुगुंबा कॉन्फ्लिक्ट असि अखोई करमन थोखिबगे हाइबसिगी लिक्लमसे थिजलपा मतमदा तोंगानबा मपानगी एजेंट खरगी खुद यावरे मरम अदुना हाइरिबा मपानगी एजेंट की खुद असि लोथोखिबा तारगदी अखोई मसेंगी मरक्ता हानगुमना नुंसि सानना लैमिनबगे अदुंबा स्टेटस अदु लाकनी हाइबदगी वाखलोंदा ngasi convention asi senbani aduna madugi pandam du dei akhoi na sanction ba si tangai fade maitai pangal naga kuki leiriba punamak akhoi gi indigenous ki furup kang khuding mang asi ngasi gi numit si da pangtholiba thauram asi gi nunggi oiba wakhalol asi bhap tamina ba khangmina ba changi maram aduna masi khangmina raba matam da akhoi tungkoina santi leina solution asi porakpa ngamgani haibagi achat pathajabadu akhoi na thamjabani थौरमदु सरुक याखिबा इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट आसांग कासारना हाई अखोई लमदम अखोइना सेमुटकदबनी हाइबा चपचाब वाखलोन यलौमी सिंगना फावरुबा मतमदा लमदम मसि काहिंदना ngakतुना थम्ब ngamgani mahakna hai people na tawgadabadi manipur da tum koina akhoi nusi chanana leimi riba phuruk khutima yelhomi khudimak se tum koina karmaina nusi chanana chakhatna hingdana karmaina leigadara haibagi roadmap ama for long lasting sengat ba haibase manipur people convention da madugi mathau tawbiu haibase aidi haininge ani sumada akhoi ki indigenous people yelhomi mayam se kandaba suya yade indigenous mi sing kanba kanda akhoi lam kangadabani थौरमदु सरुक याखिबा कोम ट्राइब यूनियन की प्रेसिडेंट सरतो आहाउ कोम न हाई थोगलिबा इरांग असिना मरम मोइदुना यलौमी सिंगना नंगलिबा अवाबदा कोम फुरुपसु सरुक यारी महाकना हाई लान मतमदा अखोई की प्रिंसिपल कम्युनिटी की प्रिंसिपल से करिनो हाइबा तारगदि पीसफुल कोएग्जिस्ट न्यूट्रलिटी कनाम तो वो मतेंग पांगदबा अदुगा शांति ओइ मतमदा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमगा नुक्सी चानना लैमिनबा हाइबसे अखोई की कोमिनोन मणिपुर एपेक्स बॉडी कोम प्रूफ सिगी यामना अचाउबा प्रिंसिपल अनि मने अदुदा मैतै का कुकी का इसिन नाव सा नोय खनबा मतमदा लान यावदबा अखोइददि कुकी इचिन नाव दजि सु हेक्ता चेंथोकपा ngamde मैतै इचिन नाव दगि हेक्ता चेंथोकपा ngamde मरमदि अखोइ नुक्सी चानना महरोन मसेन मने अखोइ यलौमी मसेल मने आने लेरमबदगी लान खनबा अनि दुदि नोय खनना खरमनेना ओय तोखाइना तौबुसु ngamgre अदुबु लान दा यावदबा फुरुप मचा मचा अखोइदि अदुसु ngamdadaba ngasi pangtokhiba miyamgi mifamna lawkhiba warepsingi manungda wathok asi athuwa matamda loisinduna kanglup phurup pumnamak nungsi sanana ingna sikna laiminaba yanaba singadabani mirai baklomdagi horakpa khulai paiba lupsinga suspension of operation tawnaduna makhoibu sogatpa manba thawong tokkadabani national highway singda ayat apan yawdana sathok chasin yahallu popi pambi thaba thingduna umang ngak selu amasung national register of citizens NRC thabaktu ontho haibana singba yawri मसिगी मथक्ता मणिपुर की वाथोक असिदगी लांजेनरक्तुना रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा मियोइसिंगदा मियोइबा अमा ओइबगी तंगाई फदबा फंगपम थोकपा हकसिंग फंगहनबसु मिफम मदुना तक्सिली
ngasi numidang wairam pung taruk tarakpada kokomina sinduna kanglagi nongpok thongda irang ngasi da laikhidraba miyosing maphamda maira katuna ikai kumnabu utki laikai singdasu yumthong khudingi thongal singda maira katuna irang ngasi da laikhidraba singi maphamda ikai kumnaba utli tharomasi Imphal East jilagi Sinam Jiribam Bishnupur yauna tongan mafam singdasu pangthoknaki Mitai Council Morena Sinduna Anishuba Resistance Numit ngasi Wangjing Kodongpopi Sports Complex Relief Camp ta pangthokki Sivasana Manipur State Unit nasu Manipur gi irang asida laikhidraba singi mafamda haikat laikat tambagi thorma mangasi Imphal laiba dol gi office ta pangthokki Sorasanpur amasung Kangpopi jila da ngasi mafam adugi miyamna ngasi gi numit asibu tokhai tabagi numit haina palan thorum pangthokki Committee on Tribal Unity Code to Sinduna Kangpopi ki Thomas Ground pangthokki ba thormaduda irang asida laikhidraba miyosing mafamda ikai kumnaba utki Sorasanpurda ITL na Sinduna pangthokpa tokhai taba numit ke palan thorumdasu irang asida laikhidraba miyosing mafamda haikalekat tamduni ikai kumnaba utki masigi matangda paudam ama Churachandpur Jilla da su kalup ani ki marakta irang thukpa chahi ani suba thoram Wall of Remembrance toibungda Separation Day haina pangthoe thoram se Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF gi makhada pangthokpani irang thukpa digi lekhi draba miyam ningsingnaba prachana thoram su pangthoe lup gi luchingba tungan bana speech su pikhi aduga koina isai sakpaga solo tribe tungan badagi thoram mapung phanki pamdaba thoduk thokda nangasi gi thoram loisile Agas pan Imphal gi pau jamak Churachandpur Peace Ground dagi Francis Songate All Manipur United Clubs organize namukona hairi Churachandpur da tokhai tabung numit pangthokpa yahalibasi tokpham thoktaba mani lubasina thokpa serolamada hai rajyasida thogliba wathoga si thuna loisinduna santi oibu lamdama mupurakani haibagi damak thajiduna rajyasida rashtrapati gi sasan thambada miyamna yamna kanna yaningdaba phongdokna khidabani adubu rashtrapati gi lengak asina miyamgi apamba sing hojik phawa thabakto onthokpa ngamdaba asi yamna laibak thibani paugi marak thana tenu break ama Academic Session Listening Kunmanga Kuntaruki Oina CJ Academy da BSc in Operation Theatre Technology, BSc in Medical Laboratory Technology, BSc in Radiology and Imaging Technology amasung BSc Optometry tamningba mahigi thak Sakhanglaba Institute amadagi Science Stream da 12 Standard Pass Torubasingna CJ Hospitals Campus ta leiba Academy asigi Head Office ta lakpituna akupa marol khangbiraba yagani loina na CJ Academy of Nursing da BSc Nursing tamningba singnasu office asimaktadagi akupa marol khangbiba yagani tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Malim gatai mafam singaloina na Manipur sungasi World Press Freedom Day gi thorum pangthoknaki palan thorum asigi kumsi sahi gi hiramde reporting in the brave new world impact of artificial intelligence on press freedom and media haibisini Sahita Thaupanglup Sathoglup na Sinduna Imphal gi Manipur Press Club ta pangthokpa palan numit asigi thorumda sahi khudingi khangatlaba paumi gi sinpham na mathau ningthina tawba miyoi da piba mana Thiam Prem Kumar Award handak sahi gi oina iboyama laithangbam da pikre Mahak the Hindu Pause gi paumi oibita natana tongan ba national media singa khusannaba senior journalist ni ngasi major khulna Manipur Press Club ta pangthokpa thoruma mada Sri iboyama da award asiga citation lengyana madi selgi mana khuchinaki Thormada the All Manipur Working Journalist Union ki Charitable Trust Mawariba Paumi Welfare Foundation ki Chairman Heirangkhongjam Tombira Samadi Akashvani Imphal ki Assistant Director News Thokchom Jogendra Jitna Mathang Sitna Athoyu Mithung Amadi Mifam Mapu Oiki Thormada the Wangang with Sri Tombiras Nahai Ganatantra Satpalebak Amada Press Kining Tamba Hibasi Yamna Tangai Fade Masiga Loinana Asigu Muning Tambasi Fangna Bohana Bahibasi Paumi Shingi Taudangni Mahak Nahai World Press Freedom Day se asembly UNESCO की General Conference na 1991 da recommend tawraga 1993 UN General Assembly na ase 3rd May da tawgani na lawthokna aduga theme of the World Press Day 2025 is reporting in breadth yamna mathungna mana report piba journalist sing kiwi yawna phongdokpagini aduga media da natraga press da artificial intelligence sizinaraga madugi impact adu lawmunaba hai Thoromadu da Sathoglup ke advisor Sarachan Thiam na hai
थियाम प्रेम कुमार अवार्ड असी साथौग्लुपना चाही खरगी ममांगदगी मणिपुर की थोइदोक हेंदोकपा अमदी कथोकपगा लोइनेना थबक तौरिबा पाउमिसिंगदा मखोइने लौरिबा थौदांग अदुबु सक खंगदुना पीदुना लाकपनी साथौग्लुपना लमदम असिगी मसक नायरबा अइबसिंगदसु चाही खुदिंगी मना मथुम पीदुना लाकली ngasi malemgi press ki numit asiga mari lenana lamdam asiga saknairaba madi kathokpaga loinana matam sangno paumi oiramlaba iboyama laithangbambo expert committee na khanaraba matungda award asi mangonda lanthokpani None Jila gi Sangrung Village Welfare Association namadi Labor Union na sinduna lamtu sengdokpagi thormama ngasi Khongsang Railway Station manakta pangthokre thormaruda Khongsang Railway Station gi superintendent namadi staff singsu saruk yaki आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी लौ सिंगु अरिब मतमगी लायंग पथाप अमसुंग कला संस्कृति मरी लेनबा हिरम सिंह याउना लम कयाद तेंगबांग पिनबा हेंगत हनबा भारत अमसुंग अंगोलाना ngasi yana se sing sahi taunakre प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग अंगोला के राष्ट्रपति JMG लोरेन कोना मिहुत कांगबुगी थाकता न्यू दिल्ली दवरी सानरबा मतुंगदा yana se sing adu sahi taunakibani केंद्र की मपान थोरम मंत्रालय की सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस दामू रबीना न्यू दिल्ली द पाउमी सिंह दहाई लेबाक अनिना ngaksen gi lamda tengbang pina ba hengat hanabasu yanaki प्रधानमंत्री ना अंगोला दा भारत की सेल दा $1 मिलियन चानी की सेंथंग पीरगनी हाइनसु फोंगदोकी पाकिस्तान लोमदगी हाक्थेंगना नत्रगा नाकोइना पुसलपु पोलम पुमनमक भारत ता खुदक तगिया थिंग बथामख्रे Director General of Foreign Trade na hai notification amagi matung inna Pakistan sahaba madi Pakistan power ko purak polam amata Bharat pusilak pa yara roy lewak asigi ngaksel gi amadi miyam gi yenglaga khongthang asi lokulak pani amoromda Kendra Communication Mantraloy na hairi nongthak ki amadi kangphal gi lambi sing fauduna Pakistan lomda gi lakpa makal khudingma ki mail amadi parcel sing pithok pisin tawbada athing ba thamle पाकिस्तान की फिराल जाब जहाज सिंह भारत की हितांगपम सिंह चंग थिंगले भारत की फिराल थेट जहाज सिंह पाकिस्तान की हितांगपम सिंह चलोई है केंद्र की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय हाईरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाईरी मेडिएशन हाइबसी मियामदा अचुंब वायल फंगनब होनबदा यामना मरुओइब सरुक अमनी मसिना वायल थौदागी थबक खोंजन यांगसिन हनबदसु चाउना मतेंग ओइगनी कुमजा लिसिंग अनि फुतरेट फावगी मनुंगदा सखुलब भारत अम ओहनना बहनरिबा सिदा मेडिएशन मरोइब थौदांग लौगदोरिबनी न्यू दिल्ली की भारत मानदपमदा ngasi मेडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया न सिंदन पांगथोकपा अहानबा नेशनल मेडिएशन कॉन्फ्रेंस लिसिंग अनि कुनमंगा द सरक यारदुना राष्ट्रपति न वाफम मसि फंगदोकिबनी हौजिक सानबगी पाउ हैरांगखोंगजम भावनदगी Lainingthau Sanamahi Kang Association Wangui Sinduna Pangthokliba Ahanba Lainingthau Sanamahi Players Memorial Kendra Wise League Kam Knockout Open Kang Tournament Lising Anikun Gamangagi Ngasi Sanakiba Metsta Oinam Kendra Ena Wabagai Kendra Walidabu Panjil Kungama Toitara Toita Toikre CRPF की मरफू तरुक सुबह बटालियन अमसुंग आयुष डिपार्टमेंट का पुन्ना सिंधुना नुमित निनी चुपना सथरकपा योगा एवेनेस की थौरम अमा बटालियन असिगी हेडक्वार्टर्स ता ngasi लोइसनख्रे थौरम असि MNN सेक्टर की IG सौरभ कुमार चौधरी की मेटे मखादा पांगथोकपनी Manipur Civil Services Tennis Association Sinba Civil Services Tennis Tournament Lising Anikun Gamanga Tha Asigi Mapandagi Taramatoi Fawa Pangtok Lagani Lamfel Pata Labor Officers Club the Pangtokadava Tournament Asida Men's Singles Doubles Amasung Veteran Gi Male Singles Amasung Doubles Ta Atoi Ehentanagani Hairi Kiran Aroibada Maruiba Pau Amuhanna मणिपुर की वाथोक सही नि मपुंग फारक पगमरी लेना इम्फाल पांगथोकिबा सिंगमी तमे यलहौ फुरुप सिंगा पुनम मिफमना वारेप तरा लौख्रै सुरसानपुर अमसुंग कांगपोकपि जिल्लादना तोखाई ताब नुमित हाइना पालन थौरम सिंग पांगथोकनाख्रै मालेमगी अतै मफम सिंगलोनना मणिपुर सुंगसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थौरम सिंग पांगथोकनाखि तोंगान तोंगान बलम कयादा तेंगबांग पिनब हेंगत हनबा भारत अमसुंग अंगोलाना याना सेसिंग सही तौनख्रै अमसुंग पाकिस्तान लोमदगी हाक्थेंगना नत्रगा नाकोइना पुसिलकपा पोलम पुमनमक भारत ता खुरक्तगी अथिंग बथमख्रे पाउ लोइजरे